Assalamu alaikum урматтуу достор. Бүгүн эч кандай вайн, эч кандай кызыктуу видео жок. Бүгүн чыкканынын себеби Кытайдан азыркы учурда ар кандай продукциялар, мисалы жумуртка, алма жана башка нерселер келип жатат. Бирок алар тазабы, эмнеден жасалат эч ким билбейт. Жумуртка келип атат, мисалы ичи резинка болуп чыгып атат. Ал резинка жумурткалар Оштуда даярдалып атат экен азыркы учурда. Жана көптөгөн башка продукциялар келип жатат экен азыркы учурда. Ошол кийинки видеодон кандай продукциялар келип жатканын көрүңүздөр, өзүңүздөр көрүп эмнени жеп атканыңыздарды билиңиздер. Анда эмесе кеттик. Мына өзүңүздөр эле ичип жүргөн кадимки эле Coca-Cola. Көрдүңүздөр эмне болгонун? Ошол банкага Coca-Colаны куюп балык салып койду. Бир күндөн кийин келип караса, балык жок болуп кетти. Аны сиздер ичип жатасыздар. Эмне ичип жатасыздар, анын кандай ички аппараттары эмне кылып атат, ким кайдан билет? Анда эмесе кийинки видео алма жөнүндө болмокчу. Кытайдан келип жаткан алмалар. Кеттик. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh бауырлар. Мына биздер мына Кытайдын алмасы кеше ютубтан көргөн го. Осындай жасап аткан. Сенбей өзүм бүгүн мына сонун несин көрейин деп атырмыз. Иншалла. Караңыздар. Бу Кытайдын алмалары. Bunun бизге әсери кандай болот? Мына пышак суып турушан. Мына караңыздар, Кытайдын кандай алмасы бар? Мына золотой дейді, американка дейді. Мына енді біздерге Аллах Тағала денсаулықты аманат қылып берді. Үй іштеріңізді, бала шағаларыңызды қараңыздар. Қытайлар бізді улап жатыр. Міне қараңыздар, мынау золотой дейді алманың сұры. Қараңыздар, бұнда мына шіріп кеткен, құртап кеткен емес негізі. Местный алмалар дейтін пышақ тигізсеңіздер су шығып тұрады. Бұларды басқасын алмасын алады. Кәдімгі шаң сияқты шығып жатыр. Местный алма дейтін құрт болады. Мында біздің алмалар сол бұттау деп ойлаймын. Бұны көргендеріңіз болса, бір-бірлеріңізге айта жүріңіздер, бір-бірлеріңізге көрсете жүріңіздер, денсаулықтарыңызға қарай жүріңіздер. Мына қараңыз, қандай не болып жатыр. Мына қараңыздар, қандай не. Осының бәрі біздің организмімізге кетіп жатыр. Денсаулықтарыңызға аманат болыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр кандай продукциялар келип жатканын. Эми сатып алганда ойлонуңуздар. Денсаулык керекпи? Анда ойлонуңуздар. Каналга подписка кылыңыздар. Лайк басканды унутпаңыздар. Коңуроону басып койсоңуздар, кийинки видеону биринчилерден болуп көрөсүздөр. Бизге лайк абдан керек. Лайк басыңыздар, сураныч.